kubohora. Turabaramukije rero kandi nawe ukeneye kubohorwa, Imana ikugirire neza ikubohore. Hari iminyururu ikuboshye, Imana yakubohora uyu munsi wa none. Imana itugire neza. Na Evangeliste nk'uko mubimenyereye, umukozi Imana bikora Imana Bernard. Ndabaramukije kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha. Kanda hepfo iyo nzogera kugira ngo udukurikirane kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha. Bwira mugenzi wawe rero ko isaha igeze kugira ngo wumve ikiganiro amagambo y'Imana. Imana ibaduhera umugisha y'amasaha. Turaganira amagambo y'Imana, amagambo avuga ngo Imana ikugirire neza, ikurengere, Imana ikurinda ababisha. Hari umunsi umwe Imana yarinze ababisha b'Isiraheli, abisabo baratsindwa. Ariko si uyu munsi uhagaze kugira ngo Imana igutsindire ababisha bawe. Ababisha ntago ari abo muturanye. Hari ababisha b'abadayimoni Imana yagutsindira. Hari ababisha b'imyuka mibi Imana yagutsindira. Hari amapusa ari hejuru y'inzu yawe Imana yagutsindira. Hari ibihunyira n'ibisiga birara aho bikuza gusinzira. Urara uhangayitse. Abo ni ababisha Imana yagutsindira. Hari imbaraga z'umwijima zikurwanya, ariko uyu mugoroba Imana yakugirira neza. Barimo tuganira rero amagambo y'Imana, amagambo avuga ku mbaraga zakubohora iminyururu ufite. Niho twari tugeze. Imana ikubohora iminyururu iri kugendaho, Imana ikubohora iminyururu y'ubugumba, Imana ikubohora iminyururu y'ubushomeri, Imana ikubohora iminyururu yo kudakizwa. Ugakizwa ejo ukabivamo ukabisohokamo, kandi wari umukirisitu ukamera nk'andi mahanga. Efurayimu we yivanze n'andi mahanga, amera imvi z'urutarutaru. Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka aramubwira ngo ubaye nk'umutsima udahinduwe. Umutsima udahinduwe ni umutsima wari uhiye uruhande rumwe. Haleluya. Wirinde rero kumera imvi z'urutarutaru cyangwa kuba nk'umutsima udahinduwe. Niko ijambo ryambwiye. Uyu mugoroba Imana ikugirire neza. Wirinde kuba nk'umutsima udahinduwe rero wahiye uruhande rumwe, cyangwa wirinde kumera imvi z'urutarutaru. Kumera imvi z'urutarutaru hari impamvu. Ushobora kuba wari umukozi w'Imana, ushobora kuba wari umukirisitu, ariko kubera uko witwaye bigatuma umvera imvi z'urutarutaru. Niyo mpamvu rero Imana yabwiye Efurayimu, muramubwira ngo Efurayimu we, ngo ubaye nk'umutsima udahinduwe, ngo kubera yuko ngo wivanze n'andi mahanga, ngo kandi umeze imvi z'urutarutaru. Haleluya. Imana ikugirire neza mushiki wanjye, Imana ikugirire neza mushiki wanjye. Wumva aya magambo uyu mugoroba. Wirinde kwivanga n'andi mahanga, wirinde kumera nk'andi mahanga, witandukanye nayo, witandukanye n'ibitagira umumaro. Imana itugirire neza. Icyampa rero uyu mugoroba Imana ikakugirira neza, ukambara imbaraga, ukaguma uko wahoze, ukaguma uko wahamagawe. Hari ibindi byaguhamagaye, ariko nagira ngo witandukanye n'ibyo bintu byaguhamagaye. Yesu ashimwe. Imana itugirire neza. Wirinde kumera imvi z'urutarutaru. Imana ikugirire neza. Uyu mugoroba Imana ikurengere, kandi Imana ikugirire neza. Amagambo yafashije ari mu gitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro ibice 15 turayasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, turaza kurangiriza ku murongo waho wa gatatu. Imana itugirire neza. Ni amagambo usanzwe wumva cyangwa usanzwe ukoresha, ariko iryo jambo ry'Imana nibyo turi buganireho rero, kandi nawe ari uza gusoma. Ni mu bice rero 10 by'Itangiriro ibice 15 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu. Imana ibaduhera umugisha. Imana ishimwe. Ikiganiro cyacu rero ni imbaraga zibohora. Urakibona kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha, cyangwa se ujye kuri TikTok, aho naho kiba kiriho kimaraho icyumweru. Imana ibaduhera umugisha abo tutaherukanaga, kandi turabashimira abantu bakora like, abantu badufollowinga. Turabaramukije. Imana ibahe umugisha. Komeza ukande like kandi ukomeze ufollowinge. Imana ikugirire neza. Haleluya. Kandi ushyireho ibyifuzo byawe, turabisengera. Turabategereje rero, kandi mujye mutwandikira, tuzatubasubiza. Ukora commentaire. Imana ikugirire neza. Yesu aguhe umugisha. Turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Amen.